wenze njani athathe isikhathi esidela nje ukufunda. Unkosikazi wami engimthandayo. Yini haba? Hayi ukuthi nje bese ngikukhumbulile. Nibo kahle. Ima kancane. Ngicela sithi uxoxa nje la kancane sithi ukuncokola nje khona la. Baba silo ave ngikhathele mfethu yazi ave ngikhathele. Umsebenzi bomningi ngifuna ukugeza ngilala yini manje. Makasilo uyazi ukuthi kade ngagcina nokuthinta ngicela nje manje usuzongithinta la kitchen yini? Ngizama ukuba romance just ehlukile angiphikisana angiyazi omiwe yini ayibo kahle bafike yini manje nayibo abuba childish nje Hibo. Baslo. Makasilo ngiyachaza. Hibo. Usudlaleleni yena empedeni? Usehle ubani la lohle empedeni wami? Makasilo ngiyachaza. Ngiyajabula nami ukwazi. Ngiyakuthanda ke nje futhi umoya wami wamazwana nawe. So ba right yazi. Hibo imali wo. Baslo. Awukhuluma usheshe kanzalanda. Makasilo yakhumbula ngigula last year. Ngikize ngizakhe Yeke indaba yegula kwakho la sesezwana ngithi ngifuna ungitshela ukuthi kwenzakalani manje. Angithi njengoba into eyingibonisa. Bebiyeka amalimi ukhulume yini manje? Ubani lo? Mina ke imasesi ngustar wakho. Awumanca. Ngizokhuluma baba ngizokhuluma nawe. Hello ngila khuluma nami. Ubani lo? Ufuna lembedeni wami ngalesi sikhathi endlini yami. Angithi ngizama ukuchaza lokho makasilo ukuthi last year ngangiguliswa ukuthi amadlozi afuna ngithatha isithembu manje ngithe ngithi ngiyahamba emgaqweni amakhehla mfana afika kumina kwathu yena ngoba namakhehla sengiyazela ukuthi ngikhulume nabo ke ngibabuza ukuthi bafike kuwena bithini into yabo obani la amakhehla afike kuwena amakhehla kithi phela amakhehla kini awakithi namangithi sishadile mina nawe ngitshele ukuthi awu ubani lo makhehla ngikhulume nawe angitshela ukuthi yini le athe ayibonile la ngangebe ngikuthanda nami kube uNeso ngicela uthule khuluma nami la khuluma nami angithi makasilo kodwa sungancamela ngize ngigule ngife ngoba phela ngisobala ngiguliswa mina ukuthi vele ufuna ngithatha isithembu ubona izinto zami njengathi ayilungi ngishawela lo wena yazi ukuthi uyanhlanyela yazi uyanhlanyela wena akuyona ngikhathalele ngiphuma emsebenzini ngifuna ukugeza ngilala ngiyafika ubeka into angazi noma umlungu noma umlungu ohlupheka kwenza wema ngeke yabona ukuthi sizozwana ngoba wena uzobuya ukhathele ngicela ungithulele sezona ngithi wena ngicela ungithulele ngokuthi ulana nje ngiyakubekezelela angazi makufanele ngikubekezelele nalomnyanto uzokunyantuza empedeni wami lento uyithatha ngolaka ngicela ungilalele inkosikazi wami lo muntu uzosiza ukuba bekuwena ngaba wenze njani lesine ngikusona ngicela ungichazele ngabe ngiyakulalela lo muntu ungilalele ngikhuluma lo dodo okhulumayo makasilo kuningi udoti mekukhulunywa ngami usubiza ngicela uthule ngangithi ngicela uthule ngicela ningilalele please ikwami la ngicela ukulalela nami unkosikazi wakho angiyazi ukuthi yini le kunini ngikufundisa ukuthi iqolo leli kumele libe loose amabele athinte phansi lo makasilo uzokusiza ukufundisa izinto ngoba wazi lonke uhlobo lo lezitayela o helicopter obani lokho uzosiza ukuthi sibuyise lesaspark nathi kuthina sis awu makasilo yena into nifunda nale ntombazana ingabe intombazana ngabe yini le ibuke on a positive side what positive side which positive side are you talking about ukhuluma ngale nto engayazi ukuthi yini ela endlini yami ukuthi izofundisa mina ngicela uthule ungazokhuluma ngiyavukela we baba wazi ukuthi awuvukela ukwazi kanjani lokho makasilo hawe wazi nokuthi awuvukelwa bengithi ngiyazama mhlawumbe ukuthi lizovuka komunye umuntu awuyaqongithi stick wema kuwena mhlawumbe ezovuka kuyena ngeke baba ngeke yabona manje ngengikwazi angifuni ukuthi ngize ngiqale izifo ngenxa yakho ngeke mi amala ngiright ngawe awu mama ngiright ngawe 25 years kanje ngira
Wena wenza lenyakane kwenzela ngithi Wena wenzani ring manje? yesisale ungeke ngikwazi. Yes. Yibo ngizofa phela. Wenzani? Wenzani man? Phela ufuna ukuphuma kaphume thina sifuna ukungena. Shit man. Makaslow. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.